Ki para bangit ki para mensim ki bakodor. Kumaong dangdon sa kumbalay sa punyo tali. Ismi ki bangin haban yad yaw ni usnam ar hajar ar honriu. Pakunta kajing kali nagkanta jong ajong ki. Kalong kum ukristan kum pakistan. Kum nongin embat kum nongin yad. Ya kini kismi ki barang sa jong uni usnam obathamay. Ngap penkamau yang ini yagi kentin jong pol kabuom namar yang aban im kalau ukris bat ban yap kalong kajimentoy. Para pangit para kani kani kebentan ka ketin ka jong play ka mga khot ban kentu yang ilang hagan kapor ay bakini ki shispa lai spa sapunyo tali ki sngi jong usnam kawe poy ka sngi kanong ka sngi ka mangin ong gumang pol namar yang aban im kalong ukris bat ban yap kalong kajimentoy shoban poy shikimat ki bang donnya kawan pensnoh pring jongi kini kapor ngakwa ban nginya usan bat nginya persang ban anbo yagi jingkli bat yagi jubab shwa bagin poi shakimat ki bakong san kaban baning kong kabang kwa ya kaban bo ka jingkli hagan kapor kalong uwe brio lani ka brio uwe mga hangi bayan mangi hangi ka badan hangi ngilong uwe ngilong kai nyai ngo ba kaktin ka jumoblay kapan kan mau yang abajapi ba yang abajapi ong kaktin ka jumoblay lathau agadur ka jumoblay hi kitab Genesis